Assalamualaikum Saifku. Ketemu lagi di channelnya Riri. Hari ini aku mau baca surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh. Jumlah ayatnya ada 5. Surat ke-113. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim.